itaaw ken langit nangayen abuya imai matanga nga isut mangiparik na iti panagmaymaysa ket ti lawag nurusinin isip ngumteng tu ti sardam agari ti ulime agkarayam ilamis ket lumtaw day taladawam kaslada katoy sibay ko apaglan na ilwan naglawak ken yamine nagpaitan taataaw nalaklakan lakuman naumay ka sa rungkaran surat wen nuretrato di dantun makaanay gain na pangipapasan tuy iliw ko nalaos unay iti rabii sakbay ngayon na maturog alay taladawa iparabaw ito'y puso makita kalakuman uray no darip-dip lain mabangaranin tuyrik na maipit tuy iliw iti bigbigan no sumising jay ini sikanti malaglagip ko kasarsaritang taladawam asano kay tanbiag ko naglawakin yamine nagpaitan taataaw nalaklakan lakuman naumay ka sa rungkaran surat wen nuretrato di dantun makaanay ngayon na pangipapasan
bayag den ang biyag ko saan nakasidi abukod ko tiadang ko among dayta sikat anang tedragsak ajak matutupan takit daw mo kung manay ka di abasun ko ajak Adi ka makaden na ngem papay nga ta ano sumke ni panubok pagsinain di dalan kento'y dalan sikat kapuken kuana anang tedragsak ajak matutupan takit daw mo kapuken kuana anang tedragsak ajak matutupan takit daw mo nakakaasiabyan awan makatulad kasbay sa atong matayag adi makapayak pa usunat na sugat ay asin di awawagan awan hindi ragsak pinadagsang gasan kas nebanen iti pegan